بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لغتي إجت بيفنا فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله ليوافا فوي هل طالب العلم كيوا كودين زيني مفوي شرح كودماني فضيلة الشيخ دكتور عمران محمد علي إن شاء الله تعالى. قال بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: وعليه فالتزم التخلف من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. adamige kurige darustawga algonume wani kiyawa kudinge adabugo tawterem bay kantattawga wahaka dakkafa mi daruska aslo shehu me ali alwalawani niyatoga wahaka aslo niyatoga wahaka gulifa me wani algonume kurige daruska bayan kopfawane ilmu hasil kurumaki ei alokameke ve alokame sahomattaka magado desharutenge beenumve ei allahun ikhlas tarikama ekame kurun devana kamaki ekame kuray rasulullah sallallahu alaihi wasallam ongannawa dewafawa gota ekan kurun ehme furtama baage wahaka tammehar medani allahun ikhlas taribun allah ikhlas taribuma behegoton waridu fawaben hadista media darus kalgum mani kiyafa ehme ya guligen anna wahaka takemmi mitanuga sheikh bayan korwa fa mewani tibage niye fasada kollanewe huriha kantataka durheliwashe ege teren bay misal to sheikh bayan korwa fawe ekkamaki hubbu dhuhur miistange terega faalokwe ulumat lobi kurum ege maane kene ke war molo qari veriyeke war bodu ilmu veriyeke mifadaim bonumattaka amihaku lobi kurum ade kurige imam vere bekalunna balala eruga imam ahmad imam shafi'i imam malik imam abu hanifa mifada bebe fulunna ki war mashhur bekal algun ms danna enes ebe fulum teren waragina be fulum beenum fuluwi evve salegga miistakunge terega mashhur nuwe uluma he imam shafi'i vidalwani timan ummidu kuramege timange ilmu emmenalli bifa waname eron timangatu as sualen nukuran hunge eron emmen abadus imam shafi mihim vidalwiye imam shafi ge basfulaki miye mifaden nubunane nunhe ehna sallallahu taala irada kurawwa fa wani mi bimmatiga bayako mativerive mashhurwe mi din himaya kurumuge emme kuri safuga bayako tiumattaka e ba mihunge daraja mativeri kurawwa duniya akhiratuga sefada mihum mativeri kuruma ehna insana ko amilyan ekaman edigennowan emihaku beenum wegen nuwan amille mashhuru mattaka ade mashhuru kan hasil kurumuge niyatuga efada kantatta koggen nuwan ham egota wat tafawuq al aqran enage ekuga ole kudinna wure moluwe mativeru mattaka ekaman khassa kantatta nukurash ege maane ki emihunge teren timanne eme moluwane timanne eme molakkiyevi timannage natija emme rangalwane kiyerus mifada wahakata nudakkash amillen emihegge molukamuge wahaka nudakkash waja'alahu sullaman li aghradna adi din beenon koggen mifada dunyawi ekeke manfa hasil kurumattaka ara harfatekkamuga din nahadash ham egota emihaku jaha mala mativerikama adi miistakunge ivuma mi waram molu miheke efada wahakata dekkuma beenon kura echchekamuga dinaki nahadash adi hema egota miistakun ena tanaka diyama emmen ena bala ekamattaka ummidu nukurashe em saudi arabia ge bay bodeti ilm berin ebeflun
tawaf kuram makka wadagen mistakunge meduga waran aadaage hedun lavwan oluwa kamuga aswe ekivegen ei etantanuge mashhur ilmeren diyama tanuge sifana huriha mengas fashala jaage hada degutan hadarte ham aamu mihun dirule hen ule bayin ilmerin ebe fulun waran aadaage hedun to gamu ko etanta ilmerin khasa hedumen aluwa ehnas ebe fulun e hedun lagen diyama mistakun jaage hada ifada mat tantanugas waki khasa ihtiramet difanati bay be fulunge tawadu berikamun umrah gos adi efahu amilla kudahedun lan tawafat dairuga ebe fulun wadannama nemme aadaage mihunnaekuga adi sufuratawga shinnairu ramadan mahu roda villamas be fulun ebe fulun hasta kurawa funa tanta shinde wadannu gannawa mihama eki ilmberenge tawadu werigum terin ebe kodun kurawa kantatta ei mifada kantattaga birfulu wadagen ebe kodun kurawa kantatta emema ebihegge niye rangalu kurmattaka ikhlas teru mattaka kuraben huriha kame kurashe efaden sheikh me irshad devvani وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. هم الشيخ اللي وافق بهم فوت التعالم كيا فوت شاو دالوني افتو تمن نوان مكفد ورقينا مثال تبيان كفه هم افتو رجوع واشه افتو غري واهتا ungenem benu wa kujjaku ade ege itura vidalowani din kiyawa kujjaku sheikhaku mistakunge meduga emihunnan amaluga eha bodo faada enne waragina wahakta eburi figoi fettawga tadwinu kure foruifa amagote galogodu menge alokantaka nogule note zamanu kenga for bodati hadisataka behegotun ilmere eburi wakfulu dakkawafa she vidalowani amunnan ekamun hajatenne ege sababu maabadu faada nukura kantattan ilmeriya mashhuru mattaka mistakun enage post share kureto enage waha dakkato enage video clip share kureto egota mistakunge samalukan hodumuge niyetuga eki gharib mihunna maabadu faada nukura waha tan nudakkashe efada masataka ilmerin ihu zamanuga kiya fulani tubuliyate ege maane ki waran adugada masata enas ege sababun amunna maabadu faada nukura eki masata وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل emen shevidalwani ilmirekum magun kassala finama ei waran adogada wegen da kameke ilmereka kurefawa ku warabboda mashhur wegen dan adehen basfule gas fawe zallatul alimi zalla bi zallatiha al alam ilmu eriyaku magfure dijjamu e ilmu eriyaga magfuradum ga sababun etan bayako magfurdigen dane hem ilmberennaki wara sabitu kamaeko dini ilmu dirasa ko ekam bayan kurumati be jehe bay ehnas mi galgon me fa kollen jehena kamen boy Allah subhanahu wa ta'ala wani insani tabiyatuga kukkurun lawwafa em dini ilmu bayan kurumuga ahlus sunnah wal jamaatuge aqida eki nabi bekalunna rasul bekalun fiyawa ebbes beko ma'sum bekanwan em kitamme bodu ilmeriyakas kushek kidana em ekam alugonu men jehene ilmerna uzur hodade em imam malik vidalu wani kullun yu'khaz wa yurad komme mihaku se dakka wahakain bayga hifene adi anebba du kollan jehe bay faharu illa sahib hada alqabr mi qabruge sahiba fiyaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabr fuluge gaatuga innawagen imam malik efaden vidaluwani kedefan vidaluwani mi gabur fulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiyawa ehen huriha emmenge bahaki wes bayfaru egawa tedutakevane rangalwahatakevane adi bayfaru kukki fahuredane ehen bodete ilmerinnaki kum madun kiya bekadu ehen efade ilmeringes bas fulta algonme balayen bebenge huriha ilmerin wes mazhabtawge huriha ilmerin fidalu fawa bas fulen ove timam menge bas صح حديث لك تعارض وجنما تمامك بس رد كراشه مي بين حالتوغا هنگاكم علم بريغا كشك كيدان انس اهل السنه والجماعه توغا علم برين عمل كروا غدكي اكو اتورا فضيه نكو اتورا مشهور نكو اكن دو كلافا افهوغا
ilmvera guri rangalu waha takan kuriyattium ege misal algon dannafan ibn khuzaima ke sahih liubi bekale waram mashhur ilmeriya ad hadis ilmuge warab bodu ilmeriya ad ahlus sunna wal jamaat uge aqida nasrudi war bodati fetta liuwa fameda hame liuwa fawa emme bodati fetta terek himne wadagan ibn khuzaima liuwa fawa fetta ay hadis ke kamuga bellevis aqida kamuga le ibn khuzaima liuwa fawa tauhid ki yuge ilmeri store meda hame ves dirasa korevi ege hore muhim wahak ta ilmeri naqlu korwa uluwa fote ehnas efotoge inde war mashhur masale ibn khuzaima olivada gannawa fon hadis sura abegot ibn khuzaima ge qaul ahlus sunna gina ilmeren raddu korwa qabulen korwa hem e masala me meogot algon sharahen no qur'an ehnas mi wahaka ge nukta ki ad khulasa ki kitam me bodu ilmeriakas hushen nuata olumen araf horedane ekanka malgod men samaluman jehene sunnat jamaatu ge ilmeren gotaki efada kamen astinama ekan du kollafa ebe fulaga huri rangalu wahaka takagun kuriyaddium وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقض عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. Sufyana ke edosfar golu wera bodu ilmeriya kelekfan vidalu wani timam war rangala Qur'an fahumu me kurin mi kelekfanu ge tawadu warikam vidalu abas fule ebbes halegga kelekfanu bodu kushek korawwagen vidalu abas fule no kale ehne sebef kono Allah taala hore beruwati kamegge bodu kom vidalu fa bas fule mi bas fule algondo wara diu ko sharha qura eba kastu qura inshallah Sufyan vidalwani timanna war rangala Qur'an vesnune ehnas verimiha ge atun timanna ujurenne ge hisabun timanna ekan univikan ihsas korawune adami masala algod men badadan ihu zamanu gaves adi mi zamanu gas verin ilmu verinnan ebahuri ujura kanda aluwa fe ebe fulun masakkatuga khalis venot ekaman husvegen tibmattaka ihu zamanu ge ilmerna badada rubain ilmerin nengevi anebba ilmerin nunangawa mi ilmerin debeka beifawane a debekalunge ilmuveri kama taqwaveri kama algonumen shakku nukurawaruge bodati ilmerin mes efada muda nangawa fa debe fulum wani dinattaka bodati khidmatta korawafa ade anebba bekalun emma bodu hajata netima nusa verin ebekalun lavva gos fatwa difanati ege beenun koggen ebekalun lavva gos fatwa denuma majbur kurafanati ban ilmerin eti du kollebbe enve nengevi bayko nangawa fa verinna dekola nota verin kura pressuruga ebekolun ebbes halega koru kofain nuwe nota din compromise ko dini kankamuga ebekolun nuwe du devwafe anebba ilmerin ekamun mawgifan nuwettu mattaka du kollebbe egeteren waragina ilmerike algonumen danna wara bodeti mashhur ilmereknaki veringe gaadinge gotu goluwa fawa mihun islami ummatuge gaade misalaka balamahiga al hafiz ibn hajar rahimahullah ki sahih bukhari ge mashhur sharh liwa fa ani ibn hajar fathul bari adi hadis ilmuge rijalunna begotum ekeke rawinna begotum medu algonu men ge tere mihaka hadise ibn hajaruge fotta nubala dirasa nukuravene bunes dokan nuwan fada bodati fotta muhim fotta ibn hajar liwa fawe adi mustalah hadis ke sharha ta kelefanu wani wara bodati fotta sharha korawwa wara safa ko bayan korawwa fa miedu mi duniyege tibi huriha muhaddisun adi kelefanu fo wadanne huriha muhaddisun wani kelefanu fotta kan hajje fa efada bodu khidmate korawwa fa bekele hen sekelefana ki hama misru ke qadi hama wazifa goluwa verimi hatum faasa nangava oluwa bekalun ehnas team verikama amanat tarikam galama sel bekalun dina khidmat koravve evs taassuben nati evs jahilum nati dinuge hukum ta bayan koravve bekalun ekaman algon men teren ade telefonu wadagen nevi evs bekala kunwe tuhumat korawwa fe hamegot ibn khuzaima rahimahullah kulen me bayan kore ilmeriya tinsteka egara ga wahare bekale wara bodu ilmeriya eruge sahih fawtallu bekalunga tene sahih ibn hibban al hakim ge mustadrak adi ibn khuzaima ge sahih men wadagannawa ibn khuzaima vidalwani timam bekalunga teren hataru bekalaku ibn jarir tabari ibn khuzaima
adi itur debekalagu tibbe misruga kiyawan gos tibbawanika vidalu timanna me wara boda fagiruwe ero ekkogande faasa husve mistruga biretti bayge gotuga tibima emme fahun kaane echen neti eta duwahu tibime den egota tibbawa fa mi hataru bekalum me ebbas se wada gannawani miedu kommes goten ebe jehe hod hadan faasa kolen hodan migota bandat tibegen kiyewun den kuriyan nogende mene egota vidalu ebekalum guru atuli me wahaka imam zahabi siyaruga bayan korwa fa demi bekalun guruat lavvagen mi dimavi ibn khuzaima yan eduwahu faasa hodam beran nekutuma mi hegatu ahan nota daranya naga mifada kame kuruma ten ebekalun ke eves gotaka mis mihun gatu ga ifada kantatta ede bekalun enno ten mekama ibn khuzaima wara kanta bodo wada ekaleifan heddevi gotaki vidalu timanna derakwen namade kuran dukollasha timanna derakwen namade koffa den tikama uleneme dekaleifan derakwen namade kurevvi kuravva fahama nimunu tana miheko as doruga takijaha adu vijja den huluviru vidalwani etanan asa huri erashuge misruge wali misruge veriyage faratum fonwa furi miheko vidalu medu kiyawa kudinna faasa bahadu hevvima erge veriya fonwa furi faasa teke mi ehme muhammad bin nasr al-marruzi ya fansas dinar ibn khuzaima fansas dinar ibn jarir at-tabari fansas dinar megota hataru bekana koma bekana faasa devwa emiha ko dam adimi bunani veri miha bunne fan husvi manek kaste manne angada shati manna fonuana me eme mifata kantatta hinga fa ebura de ilmerin verin atum faasas naga fa ebahuri dina khusko ebekalun ituru amdani hoduma mase kormuga wagotu nuati bekalun ebere efada nangawa fahenas ebekalunna ki ebekalunga deem veri kama amanat tarakama ilmugu macha ilmerin ittifaqu fa bodati ilmerin ehem vima mi ege zaatuga masalenu adi mege figu hukumes figu fattawga ilmerin bahus koro fa masalem mi ege khulasa ki e jaiz kamake ehne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga asfa wani mihakan efaden emihaku nede halu ga wakin khasso ko modelen asinama ei halal wechenama ege hifashe ehna sihu elmerin tenen bain elmerin eti dukolla fa wani verin mistakunnan aniya veri emihun ge hatun nuhaggum muda hoda fa wati ekama inkar kurmogotun nuata veringe faratun dima vedane dutturata ka rakkateru mugutun enas adulu veriyaku de efada faasan hidufmuke ei huddakame em sufyan as-sawr mi daluwane hen timannan en egunu faasaga sobun timannan asaru kurikan timanne hsasfe mebe fulna ke warat taqwa ver deem veri bekal efada ebbes kam ebe fulna dima vejjamu wagutun ekamen huttawa labba fanekaves ihu hori gota ebekalun rujuave em evahaka sufyan e bayan korwane ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي emme sufyan as-sawri rahimahullah me vidaluwani timanna duha kos farwan nukurame timannage niyata vore undagu ecche de vidaluwani riwayat egga e abadu badaluwe wadaluwe onne ecche ke medu ikhlas te riwayro madama undagule ikhlas terwa mihum balati mihaku balan hurima namadu diukollevi mifada kantatta bayb fahara algun emme nafse be dimabe em vidaluwan mi abadu timan farwa kuranje fonna kameke niyer rangalu kurun te mege wara boda visnawate me shaytana ga waswas wara boda wanna babe me niyataki niye rangalu kurumake ei alaya allah subhanahu wa taala demeduga wa kame emiha kabada ikhlas ter ko neggane kurima ekan engen dan enes by far shaytana mistakona waswas denumattaka aswah ga dakka mihunna undawko eba bone by far me arti ikhlas ter mihe nune ehmede miskitu ga namadu nukurashe by befulum bangi gondu kolla febore niyen ikhlas ter noye bone e shaytana ga dantore astu haigatuga mimasada ga sorangalo gotaki amunge terega kura heyokantata skurambi ekamuko ikhlas ter kamaku den e ga fahun ewahaka dakka timanna mevene kame koffe onnane efada wahatan nudakkam ehnas mi degotav samal koranje em allah subhanahu wa taala mistakun ajur devva sirrun kura sodagatavis adi faaluga kura sodagatis ham qur'anu ge nassuga asfawe mi dekamuge wahakavis ei faaluga sodaga dinima ehem mihunnan hivwaru libe sodaga kuruma sirruga mihaku sodaga koffinama emihege ikhlas terikan rangalu wegende emmi dekamuge swarabbodati faadatan ekulevigembe emme faaluga kura heyukantattago sawbo mujtamauga heyukan ituru wegende ehem mihunna feni kopiko ehem mihun rangalu wegende ma fursatu
ඉතුරු වෙගෙන්ද මිහුන් ආමුතන්තා කුර්ආන් කියවා නමාදුක මිෆතකන්තත් කුරීම එහෙනස් sirruga kurima emihaka yagenkan onna nebbes mihaka nufenna kamen e Allah ikhlas ter kamaka kuri kamek kamuga enas faaluga kura kantattaves hama ikhlas ter kamaka kurevene kuram ves jehene ikhlas ter kamaka emi shaytana war boda wanna madkhala vi malugonu mi fursatuga me kam mifaha kolli avelmer medalu ikhlas ter kam waha kama ginamis mihun kar nudakka shaytana mihun undaw kuruma beenun kura doreke he mikaman hurha be flumus war boda samal kan devvat. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة وفقك الله لرشدك آمين. عمر بن ذر رحمه الله ميدال وني ekkalege faanuge bappa fuluge arihoga dennevime e bappa kivege kalege faanu mistakunna wauzu devvima emihun wara boda roe kiriti kuran enas bain ehem mihun waudine mihun nakive asaru nukurani kalege faanu vidalu wani dari fulae astu hagigatuga emihege firimiha maruegen e ro anhenaka mihaku migennani kuyya hifagen anhenaku emihaku marumi maro e demihun hamahama waane ege muradaki ilmeren devwa nasihataki hitun hita adi sida ekak anekakuge asaru kurwaachake e ilmeriyaga kibaga asaru nuhunnanya ehem mihunnak ege asaru qur'an he hagigatuga ekaman amal qura e qabul qura adi e war ikhlas ter mihaku de nasihatun ehem mihunna war boda faida qur'an ehnas ekam kande kumattaka nuata mistagunge terega molu mattaka adi ikhlas ter kamenneti misalakan ujure kattaka hameken ujurege beenumga darus sedde mihako emihege kibaga nuhunnana ma bodu faada hem efaden ihuge elmerin wani tambihu kurawwafa em meduge darus algonu men miha hisabun puru kollanam dua ke Allah taala alamanni heobas saha ade heobas qabul qurabe kam galevun ade ilahan ikhlas teri salih rangalo be kam galevun wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilayk.